Hello. Mesadot Skincare Channel here to zong te in sa vain si bai vekule. Ole tun chuma chuanin skin type shia dan olsam a shortcut method kan sei ve thongang o ni kumla ma khanin skin type shia dan kha karon soi to ma se kha chu klemin enge I a thui de wa ti mayang a process kha he zan mut khel te kha nga ya ti ro zan han muta hanin chik vel sing han tho in en level te kha nga ya khami ngai lo khan mo khami ngai lo khan a shortcut method in kan sei ve thongang o a top thleng milo en sakdon ne kan soi chan hnal mayanga amma sabera chuanin mai phi fai don ta di I mai phi hun hi chu zing po ni theya zan po ni theya I man hun na khani lo in test to panga apoi mo bera chuanin mai phi anga chuanin I mai phi zwa I mai da rawanga da ka kha chungi da rawanga mo eng man noi lowin yo mangda kar khat chung chuan chu mi zwa chuanin ivuni enanga da kar khat no ivuni ngai changa I enanga alola ro rup chuan vun ro in 89 ni mai a he classic chan to khwa ro chan to aro chi chu in ro fiak to in karinga I da kar khat nga lo point in ro tul tul da kar khat in nga phe chuan in ro tul don kha chu chiang sa chan chu boro ka ro to chuanin I mai alo mom de hlup chuan alo tlet de uzul chuan mo ti mai he cream de hnuai mom hlup ang khani silawin ma se engman hnoi lawa chuan avan mom iti thei turang khana o mang chu ivun alo mom ivun oily skin nei ti na o vun mom nei ti na ni chu chuanin T zone kan ti chin khamo ti lai ti khadai chu khamo ma ti lai vel I mai vel amom lo chuan combination skin nei ti na nia combination skin hi nei dani nang lo vele thunga heti lai mom tat heti lai ro tat te om vele thei thunga T zone kha combination thawani o chuanin engtin vak ma om lo chuan enge alo mom vak lo alo tle vak lo mo enge aro iti chuan lowa alo I mai na alo mom vak chuan lo kha chuan normal skin in 80 na ani o alola huldo pheka alola nal viau chuan mo chu skin type shia dan toy si olsam box si ania chuna po iti theya zan imut ma po ni ti theya ni mo kha chu olsam to khop maya part 2 de po ni theyang chu mo chuwang chuan in lo tang kai pi nge ka be se chuanin skin type soi don chuan thil dang pani soi bel nge soi tel nge ngai chu dehydrated skin le sensitive skin ani dehydrated skin kan soi masang dehydrated skin hi skin type ani to lawa kan vun omdan kan vun enge skin condition ani to kan vun di na po ni cholo ma se kan vun omdan khani enge mom taksi khan dehydrated skin hi anei theya vun ro pun ala nei cheu thei thawa chuwang chuanin confirm khora kai mani kanin chi khangai ta ni ivuna mom de hlupa mo pon lama alang enge apon lamlan dana atleda uzula amom de hlupa khatianga ni chuan oily skin ni ti na kha chiang phota ti ro ma se nangma khanin dar thlanga in an lo phe chung kamai arawa monle kamai dry skin a in thla ka monle ti thei tur vel khan aro kha aro da enge aro ang khani siang mo a feeling sa ani chu nangma khanin a feelings chu o mizo train ka soile ngal don a feelings chu nangma na isia dana khan aro angin siang mo my mom do si khan ro ta tangin siang khatiang ani chon dehydrated skin ni lo ne reng tinania dry skin point in nei thei thawa chungril ro de hlek ang kha mo chungril ro na khani top mai ni dehydrated skin chu khatiang kha in feel ve ang nang mani po khanin in she theyang mo khatiang khanin dehydrated skin chu awm dan in tlang pe combination skin pun an nei thei thawa awm dan kha chu ai nang tlang puya vun ro anga in shiat na kha mo skin care ti chat tho sia ma se vun ro anga in shiat tlat na kha khatiang kha dehydrated skin ni tlang puya ni chuanin sensitive skin a lut vele ngal taila sensitive skin hi chu mi tu point na nei ve thei thunga engang skin type point na nei thei thunga kan vun om dan kan vun ina kan pian pui ani ve pakhata ni chu sensitive skin hi chu mo thak po har khop meya chuwang chon sensitive skin hi chu film khora enkol ulukanga ya products man turte film khora ngai ne fragrance te a hobik sensitive skin hi anin fragrance nei chi te film khora ngai lu tuka contact dermatitis an dia chu abol te te teng chi te om du lu tuka fragrance hian a siam du ni chu a begin sensitive skin a hian in a thleng ma du bika chu products kan man film khora ngai ya eng po ni se eng products po mangdonila patch test anti ke mani taksa danga mo entinan hetila iban chunga po ni theya chuan iban chung hetila ya po hian a test theya chuan ibeng tila hian in a test theya chu product si le thal reng i man ma in
zana ites potang zana imut puyang o itesanga imut puyang imut do na te hnoyanga imut puyanga chuan zinga asende te mo irritation kan tiang chimo thakte sente vualang te kha alo khatianga nga alo om chuan kha products kha imaya po aman chi lo imang theidon lo achiang sa chuan ani lo chuan mo chutiang ani lo chuan imang theiang chu sensitive care lo tan po products kan man tu reng products thal kan man dong reng in test kan nei dan tu rani o kan ngei don lo shiat na ma sabel ni ve a chuwang chuan tong nge voi le khata mai noi pop ai chuan khatianga test ni ma sa kha a safe lu tuka apoi mo atangkai bo kan vun him na tur ani chu ingredients lo bel ve lo bel vak lo she chiang vak lo ma se ingei tur le ngei lo tu kha ishe lo bok ta khatianga khan test keu mei tur ani kha test keu kha poi mo lu tuka ti nge ngai chuan sensitive skin bi khi ni sa te do te nge achak lo bi ka mo mai tai te mai sen te om du maya chu film khur ve do ngai voi nge rei tak ni sa do te kha chi lo ni sa kan do don chuan kan mai tuam phuin emo lukhum par khum te tha khatiang khan invent ve zel langai chuanin olek kha skin type le skin condition shia dan ka ron soi theite nia in lo chang ka pinge ka base ya kim lo me theya kim chu ma sen lo lok pinge ka base ni ka channel te mi lo subscribe pa ka video te mi lo like mi lo share sakse turin ka som che min support na zong zong alom thu ka soi boke video le pe ka ken mule chho don nia